Ассаламу алейкум, жамаат. Короче, шундай зат бар. Курская область. Да, от Курска, короче, километров 100-120 примерно. Голова нагайца, короче. Но ойлар мындау болғанда үзіп тұр салған, короче. Сол теректің үстіне шауып салған ма. Именно көрініп тұр, короче, то, что мында басында шлемдей зат, короче. Ана қан, короче, сақалы, ноғайдың сақалы, короче, қандай бірт болған. И теректің үстіне то, что міне янасқанда, просто мынау гара қар бұнда. Янасқанда көрінеді, короче, то, что терекке алып тұрып шауып салған ма, шолай. Если сорағанда, короче, затлардан, источниклардан, олар зат деп айтады, то, что в честь былой славы, короче, русских воинов, в честь победы, короче, то, что они гордятся вот этой победой. Короче, шондай затлар. Надо, короче, поработать нашим юристам, грамотным вообще, которые могут обосновать и снести вот этот памятник беспонтовый.